Гледате Еден на еден. Овозможено од Lenovo, дистрибутери овластен сервис и нет. Ja u životu sam samo jednom bio u zatvoru. Да? Da. Jednu noć sam prenoćio u Americi, u Milwaukeeu, Што направи? u Chicagu. Divna priča. Dođemo ja i moj Miroslav Stolica. Сите дивни причи завршуваат со Да. затвор. Ali ima happy end. Шала. Dođemo ja i Miroslav u Chicago Aha. i sad ja prođem tamo onu kontrolu immigration i njemu mašem, a vidim njega dvojica odvode. Аха. Ma nije prošlo 2 minuta, eto ih i po mene. Op! Zgrabe nas. Šta je? Mi smo imali vizu turističku, a mi smo u stvari došli da radimo. A nama su rekli, slobodno vi turističku, Da. vi radite ovdje, recite ortodoks, to je tamo u crkvi, pevate ovo ono. U Americi možeš sve, ali ne smiješ slagati. Ja sam slagao da se bavim sportskom opremom, da sam predstavnik Sportline, a ovaj zavukao ruku, sve CD i plakati. You're superstar from your country. Ja se zacrvenio, sramota me, slagao sam, razumiješ? I kaže, idete nazad, vraćaju nas u Srbiju. I idemo Miroslav i ja vode nas u Milwaukee i sjećam se dobro, imali smo listice na ruci, А зошто Пролазимо. Milwaukee? prolazimo pored crkve i ja dam njemu da se on prekrsti, onda on slobodi svoje ruke. Pa se ja prekrstim, majke mi, tako je bilo. Da sve ovako, a sve skupljenih ruku. Rekao, pazi, 3 prsta pina. I tu noć neki Kinez je kukao celu noć, plače. Kaže mi, ajde, čuti više, ne možemo spavati od njega. A ona čebad, tako smrde. Леле, да. Jao, fuj. A WC šoljat je tu, na uzglavlju. Така. Ako imaš potrebu, izvoli. Едно. To mi je jedna Jednosobna kelija. od najružnijih noći u životu. I sad nas vraćaju na aerodrom, gladni, a ja rekao Miroslavu, nemoj ništa da jedeš, ko zna da nam nešto ne stave u hranu. Pusti. Издржи. Vraćaju nas dole i ušli bi gladni, krče creva. Ja bio elegantan, nisam bio ovako elegantno popunjen. I šta sam htio da kažem? I dolazi jedna žena iz Emigrationa, obučena u uniformu, gleda u mene i kaže, oh my God, Zelko Samardžić. Ja u nesvijest, čovječe, pa. Svaka tvoja pesma znam na pamet. Ona je supruga od jednog čovjeka iz Subotice koji je igrao fudbal u Spartaku i nastavio karijeru u Americi. Otišao da igra fudbal tamo. I ona je ugledan radnik Emigrationa. I ona dovede svog šefa i objasni šefu sve šta se dogodilo ovo ono. I onda nam šef kaže kako je neki drugi vlasnik nekog lokala kod koga mi nismo htjeli da radimo u inat prijavio. Vidigo ti! I šta se desi? I šef dođe na koncert, pocepa onu zabranu. Da. Prodali su 2.500 karata, ali to je velika suma karata, samo zato što su javili ovi da su me pustili, da sam bio zatvoren, da sam bio u zatvoru, pa da su me pustili. Сега više станува евент. Da.